Oh my God. La ilaha illallah. Oh. Oh. Bal 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 bal. Takkaa warra kanaan agarre maali sihriidha moo maali dhiire barakaa Sayyid Ahmed Arrifaaciiti moo sihriidha laa ilaaha illallah. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu daawwattoota hordoftoota kiyya hunda keessanuu bakkuma jirtanitti salaamanni kiyya shaab arrab isinirratti haa jiru. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. قبل أن نبدأ صويني قال درتي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إرجع ربي رتك صلواتنا وفتني بربادة. أتشبو داران تنوان أداتي في وان أجائبات قبل ديدف. جماعة wanni hedduuna ajaa'ibsiisee fi hedduuna dinqisiisee maal isinif fakkaata? Jamaa'aan tun babal'achaa jirti. Akkuma gartee ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam wasataftariqu ummati ummanni kiyya adda bahuutaa adda faca'uutaa adda faca'aa jirti takkaa fi lamaa miti jechuu faca'aa jirti jechuu adda faca'aa jirti. Tanneen keessaa ammoo waan amazing natti hee tanneen keessaa ammoo waan amazing natti hee na ajaa'ibsiisee na dinqisiisee tanaan irra isin dura qabu dhufe. Maali seetan jamaa'aan tun ummata rifaaciyoota ja'aniiti beekamanii Ahmad Arrifaacitti achi intisaaba ta'anichitti hirkatanii. Ani wanni na ajaa'ibsiise obboleeyya waan isaan godhan irraa ummata kana namootan garii garii sheekanuma keenya keessaa warri dhugoomsu hedduutu jira. Mee Sheekh Buuxiin ummata kanarraa waan inni jedhuun ilaalla na wajji dhageeffadhaame. وهنا أقول لكم قصة الإمام أحمد الرفاعي رحمه الله، وأرجو أن تصدقوا هذه قصة صحيحة وسليمة. نعم، هذا الإنسان رباني، هذا إنسان من كبار أولياء الله الصالحين، ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام ثم اتجه زائرا مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما وصل إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه وقال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. وإذا بيد خرجت من الشباك وقبلها أحمد الرفاعي، ثم إنه اضطجع عند الباب ووضع رأسه على حافة باب السلام، نعم، إذلالا لنفسه كي لا تغتر نفسه بهذا الشيء الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به. هذا حصل، نعم، وهذا من الأمور التي تواترت، لأن جمعا كبيرا وغفيرا كانوا موجودين كلهم شاهدوا هذا الأمر. Obboleeyyan wani nin gartee haasoo sheeka kanaaf deef namootan garii garii warra gartee waan ulamaa in jette jala deemtu hedduutu jira. Shayni kana je'eef jechi sheekaa jecha sheekaati malee jecha rabbiiti yookaanuu jecha samirraa bu'ee miti jechuu fadheeti. Shayni hattaa hoggaa himuu ni boo'e sheekaatu hime malee quraana samirraa bu'ee miti jechuu barbaadeeti. Tanaafuu wanni shayni je'e Ahmad Arrifaaciin gaaf tokko deemee hajjii godhuudhaaf hajjii dhaqee eega hajjii dhaqe booda ergamaa rabbii ziyaaruudhaaf karaa qabri ergamaa rabbii dhaqee hoggaaniif inni dhaqee achitti gartee ziyaaruuf gattaa'ee hoggaaniif inni achi dhaqe gartee qabri ergamaa rabbii ziyaaruuf hoggaa dhaqee bakka qabri san gattaa'ee yaa ergamaa rabbii kaniin hedduu osoon si biran dhufeen lubbuun tiyya si yaadaa turte je'eeni. Yeroo kana ergamaan rabbii harka baasee shabaka keessaan harka baasee sallallahu alaihi wasallam Ahmad Arrifaacii kanatti kannee Ahmad Arrifaaciin harka isaa dhungatee jira. Ana laa usaddiq, ani hin dhugoomse jechuun ergamaan rabbii harka qabrii keessaa baasee Ahmad Arrifaaciitti kannee Ahmad Arrifaaciin harka ergamaa rabbii dhungatee I don't believe it, ani hin dhugoomsu. ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedha? إذا صلى علي أحدكم
وقاني فتكون خيسا نرت صلوات أبو رب سبحانه وتعالى لبوتي يندي بسي وقال لبوتي يندي بسي بودا akkasitti gartee ani ebaluutu yaa rabbi salawaatan rabbuusee isa kana gartee salawaatan rabbuusiin ja'anii ja'a malee qabrii keessaa hin harka baasee harka kiyyaaf dhungachiisaa jechuun saabaa qulqulluun gurguddoon sanuu warra gartee eeganni du'e jiraachaa turan sanuu harka isaanii baasee ittiin kanneen jechuudha gama rabbi sallallahu alaihi wasallam salawaatu rabbi salaamu alaihi mee tanaafuu jecha kanarratti ibnu baaz maal ja'a waan ibnu baaz jedhu mee waliin haa dhaggeeffannu. جزاكم الله خيرا. هذه الحكاية باطلة، هذه الحكاية باطلة وخرافة لا أصل لها ولا أساس لها، ولم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده بعد الموت لأحد من الناس، ولا كلم أحد من الناس عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء في الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام، وليس فيها أنه يسمع الرد، وإنما الرسول يرد على من سلم عليه إما مشافهة وإما وسط الملائكة كما في الحديث الآخر إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم حين يرد السلام ليس معناه أنه يسمعه المسلم، بل يرد السلام إما مطلقا وإما بواسطة الملائكة الذين يبلغونه السلام عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر صلوا علي فإن تبلغني حيث كنتم، في اللفظ الآخر فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. أما أنه مد يده لأحد من الناس هذا شيء لا أصل له بل هو باطل. akkuma amma gartan kana ibnu baaz akka wanni kanaan jirree fi akka wanni kanaatis hin taane caalimni keenya guddaan rabbirraa haa jaallatu nuu himee jira. Okay, eegaan gana nuu himan egaa amma haram yaa'uu qabna. Ummata gartee karaa isaan godhatee maqaa Sayyid Ahmad Arrifaa'i kanaan deemee biyyoottan Hindii keessaa fi akkasumatti biyya Iraaq keessaa biyya Masrii keessallee amma babal'achaa jiranii ummata kana mee waliin haa laallu maal akka isaan godhan akkam maal akka isaan dalagan jechuun barakaa Ahmad Arrifaa'iiti wanni takka nun tuyxu waa takka rakkoo hin agarru kana jaaniiti amanan. Shayxaanni hoggaanii fi nam tokko jallisuu kee waan fedhen isa jallisaa jechuudha. فيديو تكتنين مدرسيني في دنيا عادة إجا خيسة إفدرا جانو مني كان أبليد أنا إجا خيسة إفدرا قرو مو واتا كنتانو مالف واتا كنتاني والنساء واتا كنتاني في شيطان جني نغر غارا هوغا في دروسين جان وكذلك أكو أكسمتي جري خنجت شودا جرى غرتي شيطان نسان غرغارو شيطاني وان خنا وجي دلقو دامالي معجزة أحمد رفاعي يوخانو ماري أحمد رفاعي تينا كانت عني I don't believe it ما يسن إن شاء الله تعالى فيدي چنين في دادا نوجي لالا وان هدو ندين كسي ستاكا فيديو خنا رتتنين هدو دين كسي فدر راي من نوجي لالا
عجب 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 عجب. Asiin faafa fixanii waan hedduu nama dinqisiisaati. Wanni tun alaa kulli haal isin Itoophiyaa keessatti isin baay'enne hin jirtu yoo jedhame ni danda'ama. Rabbi subhaanahu wa ta'ala uummata keenya keessaa isin fidini, isin keessaa isin fidini. Rabbi subhaanahu wa ta'ala obboleeyyan karaa Nabi Muhammad kagartee guyyaa qiyaamaa Nabi Muhammad hawdii irratti nu eegu san irratti nu haa taasisu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala warra jannata keessa wal harku nu haa taasisu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala warra gartee Nabi Muhammadii wajji jannata keessa gammadu nu haa taasisu. Karaa sirriirra Rabbi gartee nu haa kaayu. irrannu haa jabeessu karaa san irratti warra gartee jannata rabbii waffaqamu rabbi subhaanahu wa ta'ala anaa fi isinis haa taasisu. فيديو الرا إن شاء الله تعالى سمرتين قوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله ربي كان سنجال.